Yes, ngwaye ikaze kuri Bosco Empire by'umwihariko abantu mukomeje kugenda mukanda subscribe waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze y'u Rwanda, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Hari amakuru avuga yuko sebukwe wa DC Clement yamaze guhura n'uwitwa ngo Ruziramuwe Joseph wiyita Magashi ku mbuga nkoranyambaga, arangije amuha gasopo, amubwira ko akwiye guhagarika inkuru zitari nziza ari gukora ku mukwe we ufunze, kubera yuko biri kubangamira amarangamutima y'umukobwa we ndetse n'abuzukuru be. Amubwira ko niyongera gukora inkuru iyo ari yo yose yinjira mu buzima bwite bwa DC Clement agamije guhungabanya amarangamutima y'umugore we ndetse n'abo bana, kubera ko izo nkuru Magashi akora DC Clement ntabwo azumva. Uzumva ni umugore. Uwo mugore niba hangayitse bisobanuye ko nabo buzukuru biri buze kuza kwa bitagenda neza. Uve kuri bya bindi ngo DC Clement ngo afite ngo bisekuru ngo by'intere hamwe ngo ziri muri Kongo. Umugore wa DC Clement ntago akinishwa. Sinzi niba mwumvishe ikiganiro uwitwa Magashi yakoze, gira ngo ni episode ya 3 ari gukora ku witwa ngo ni Ndahiro Valens Papi. Uyu mujene ngewe ndi kumuragura, bibaye byiza icyo gihugu cy'u Rwanda wagombye kuba ugihubukamo, kubera ko Valens Papi ugiye gutabwa muri yombi biturutse kuri kese ya Bugesera ndetse na Gisozi. Umugore ku Gisozi ngo waguhaye ruswa, urangije ukora ngo inkuru ibogamye ku muntu uri mu Bugesera. Ikirego cyamaze gutangwa, ubu tuvugana Ndahiro Valens Papi wamaze kuregwa muri RIB. Niba wibuka ikiganiro cya Dr Murangira Bitsieri aganira na Emi Kinege wo ku gihe.com, umuvugizi wa RIB aravuga ngo turaha gasopo abanyamakuru bitwaza umwuga bakora barangiza bakaza gushyira igitutu ku bayobozi. Turatanga gasopo. Buriya gasopo ya RIB akenshi ikunda kujyana n'ibyo bita ngo ni mandadare, kandi bariya abantu bagushatse niyo waba uri umutagatifu ntago bakuburaho icyaha. Valens Papi nguhamagaye kangahe? Sinzi niba witeguye kwibona mu ipingu, kubera yuko nawe ibintu byawe inshishi zigiye kubirwaniramo. Mu kiganiro hagati ya sebukwe wa DC Clement ndetse n'uwitwa ni Magashi Ruziramuwe Joseph, uyu musaza sebukwe wa DC Clement yababajwe cyane n'imyitwarire ya Valens Papi mu nkuru yasohoye ku mukwe we. Ari naho abenshi bakomeza kugenda bavuga ngo iyi nkuru iri mu bintu byafungishije uwitwa DC Clement. Nge naganiriye na nyirubwite Anatoli, uwo musore watorokeye mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibintu yambwiye biteye ubwoba, tukibaza ese uwitwa Valens Papi yaba yaramaze gutera imbere hanyuma agahinduka? Kuko hari ukuntu umuntu aza muri bino bistafu by'imbuga nkoranyambaga akaza ari umuntu mwiza, ariko abantu bamutega amafaranga akisanga noneho atangiye kugenda atangaza inkuru zo kubagama cyangwa se inkuru zo kubambishanya bitewe nuko batamuhaye ruswa. Uyu musaza abwira Magashi akamubwira ngo ngiye kurebana n'uwitwa Valens Papi, byange bikunde agomba gusanga umukwe wanjye hari ahantu imagiragire, icyo bisaba cyose ndagikora, ariko uwitwa Valens Papi nawe yisange ari mu maboko ataraye. Ubu tuvugana ikirego cya mbere cyamaze gutangwa, uri gukorwaho iperereza, kuko ntago wowe uragafuka imvugo rumwe ntago bakuyora nkuko bayora imbobo zose. Ntago ariko bigenda. Buriya Valens Papi yamaze kugira ku rundi rwego, ku buryo kumufata birasaba kuba nyine ufite ibimenyetso simusiga bikwemera kumufata ngo umute muri yombi. Ariko kano kanya ngira ngo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwamaze gushyiraho abahanga mu bijyanye n'iperereza no gushakisha ibyaha mu mibereho y'umuntu, aho batangiye mu by'ukuri gukora operation. Biri guturuka ku kiro sasa.
uwitwa DC Clement, bya bindi bakubwira ngo byo kurwanya ngo ubuyobozi, ngo gukubita ngo umuyobozi ngo ushinzwe ngo imyubakire mu murenge wa Jabana, ngira ngo ni nyakubahwa Victor. Ibyo bintu byabaye mu masaha ya mu gitondo, guhera saa 2 za mu gitondo ukagenda ukagira saa 6 z'amanywa, saa 7, saa 8. Ibyo bintu byari byabaye, ariko DC Clement ntago yari yatawe muri yombi. Yari ari aho ngaho just agize gute, ari kwidedembya, ahubwo ari guhamagara itangazamakuru kugira ngo baze gukora icyo bita ngo n'ubuvugizi, cyangwa se izo nkuru bakora bumva yuko wenda leta y'u Rwanda n'abayobozi bari buze kuzitinya, bigatuma wenda uko bitwara ku muturage rwimbyi bitandukana nuko bitwara ku muturage w'umusitari. Ariko ubwo busitari bwawe se uri kuburata kurindi. Uko niko uwitwa DC Clement yatekerezaga ibyo bintu. Ab'umuryango wa DC Clement bagashinja Valens Papi yuko inkuru yarekuye ariyo yaje kuza kuba yatsa umuriro, iherekejwe na Twitter ya DC Clement yanditse mu masaha ya nyuma ya saa 6 avuga yuko umunsi umwe ibintu bishobora kuzahinduka mu Rwanda, hanyuma hakubakwa u Rwanda abantu bari kwifuza. Ubundi muri make iryo jambo niryo rifunze uwitwa DC Clement. Ariko rero bitewe nuko ari ibitekerezo bye bwite, wenda bifite bihuriye n'uburenganzira bwa politike, ibyo ngibyo ntabwo umuntu yabigufungira. Ariko ari buze kuza kuvuga ati noneho turaza kumukubitira kuri ibi ngibi, ariko igifunze DC Clement mu by'ukuri nayo magambo yanditse kuri Twitter. Rero uwitwa DC Clement ahamagara Valens Papi. Papi ajya mu nama atinda kuza kugira ngo uze kuza kubona isano riri hagati y'ifungwa rya DC Clement ndetse n'inkuru Valens Papi yarekuye, ndetse bari bamubujije ko iyo nkuru ayirekura. Ibi ngibi nkubwira njewe amakuru yahawe n'uwitwa ngo ni Anatoli guturuka mu Bushinwa. Papi inkuru araza arayikora, ndetse ngira ngo Scovia Mutesi we yari yahageze mbere, ariko we ntago yajya kuza ajya mu ibyo bintu kuko yabonaga ko witwa DC Clement n'ubundi ari mu makosa, nubwo wenda ahombye, ariko yakoze amakosa yo kujya kubaka ahantu hagenewe ubuhinzi, avuga yuko azahinduza ibyangombwa hakaza kuba imyubakire cyangwa se imiturire. Ikindi cya kabiri, kuba afite ibyangombwa bivuga ngo ngewe nzavugurura inzu, ariko none akubaka ibyumba 4 by'amashuri. Scovia niwe muntu wahageze bwa mbere aje gutabara DC Clement. Yari yazanye n'umunyamakuru we, ndetse biteguye gufata video. Abanza gushyira ku ruhande DC Clement, aramuganiriza nk'umuntu wamufashije cano ye Mama Urwa Gasabo bayitwaye. Kandi no hariya mu murenge wa Jabana, ahantu kiriya kigo cy'amashuri cyubatse, niho urugo rwa Scovia Mutesi n'umuryango we uherereye. Scovia aho hantu ahagera byihuse ngo akora inkuru y'ubuvugizi, ariko ahageze asanga DC Clement niwe uri mu mafuti, atangira kugenda muganiriza. Ariko DC Clement yari afite uburakari buhambaye buturutse kuri miliyoni ze zirenga 20 yari yamaze gushora muri biriya biboro, yitegura no gutanga muri zindi zijya muri 30, kandi ayo mafaranga mu by'ukuri ari guturuka kwa sebukwe, niho iryo umufunguri guturuka, kugira ngo bubake ubuzima bw'umukwe wabo, kugira ngo umwana wabo atazongera kuza kwisanga ku mbuga nkoranyambaga ari kwambika umugabo ikanzu. Biriya niba hari ibintu bishobora kuza kuba byaratumye DC Clement n'imiryango y'umugore we imucishamo ijisho, nukuza ku mbuga nkoranyambaga akambara ikanzu y'umugore, akisiga makeup, akisiga amarouge à lèvres. Biriya biboro byatumye DC Clement amanota ye yo kuba ari umukwe agenda amanuka hasi cyane, ariko barabyihanganira. Ibyo ngibyo biba birabaye. Uwitwa Scovia Mutesi inkuru yanze kuyirikodinga, uwitwa DC Clement ahamagara Ndahiro Valens Papi nawe nk'umushuti we. Papi araza, amaze kuhagera babiganiraho na Scovia, ariko DC Clement ababwira yuko bari kumutererana, batari bakwiye kumukora ibyo bintu nk'abantu b'inshuti ze z'amagara, ndetse atangira kugenda asuka amarira. Valens Papi abuze uko abigenza, atera kamera atangira guha DC Clement interview. Ariho hantu avuga ngo ibintu mu by'ukuri bakoze ntabwo ari ibintu byiza. Ati nibashaka n'ubundi banyice, n'ubundi nta kintu nshigaje. Agira ku bya ruswa yatanzwe,
ariko mu by'ukuri iyo ruswa ntayihari, no mu byaha ngira ngo aregwa mu rukiko mwabonye ko iyo ruswa ntayihari kubera ko bari batarayitanga. Gusa bateganya kuyitanga, ahubwo abagomba kuyihabwa kuwa kabiri niba baratahuye yuko abajene bashaka kujya muri RIB ngo babafungishe, bigatuma bagira umujinya bakaza kubasenyera amashuri yabo mu buryo butari ubwa kimuntu. Nkeka yuko abo bantu batangiye kugenda bakorwaho n'iperereza, abo bayobozi bo mu murenge wa Jabana. Amakuru ambwira yuko bwana Yonasi, umuyobozi w'umurenge wa Jabana, yamaze kweguzwa ku buyobozi bw'umurenge wa Jabana akerekezwa mu karere ka Gasabo kugira ngo aze kuza kuba yaba umujyanama wa meya. Ariko ku bantu bazi uburyo bwa politike, iriya ni system yo kugira ngo bazamwirukane neza, bavuga ati noneho wowe ku mujyanama byakuraniye, tugushimbuje runaka, toka mu bisheke, ndetse wenda kazanisanga nawe ari mu mapingo. Kuko nubundi ibintu yakoreye DC Clement, nubwo DC Clement yari ari mu mafuti, ariko bano bayobozi nabo babikoranye ibintu bijyanye n'umujinya. Ijambo rivuga ngo nintaza kumwumvisha nibwo ari buze gusobanukirwa ko ndi Yonasi cyangwa se ndi umuyobozi w'umurenge. Ayo majwi y'uwo muyobozi w'umurenge arahari, yarafashwe. Ibyo ngibyo biba birabaye, ngira ngo umuyobozi w'akagari nawe kano kanya yamaze kweguzwa ntabwo ahari, kandi DC Clement makuru mfite nuko yamaze kujurira. Arashaka yuko agomba kuburana rwa rubanza ari gutaha iwe mu rugo, ariko amagambo yanditse kuri Twitter n'ibyo yatangaje mu kiganiro cyo kwa Valens Papi, ndakeka yuko biramwemerera kuba yazirikwa. Ubwo turi mu kiganiro cy'uwitwa Magashi yagiranye na Sebukwe wa DC Clement, amubwira yuko agomba kugenda gake mu nkuru yo gukora ku mukwe we kubera ko biri guhungabanya umukobwa we, kandi ntabwo ari buze kwemera ko ibyo bintu bikomeza. Barakomeza baraganira. Iyo nkuru imaze kurangira, DC Clement amaze kwivamo akibekira gutanga ruswa ntayo yatanze, ibyo ngibyo bigomba kwereka leta y'u Rwanda yuko uwo muntu yari yasaze. Ndetse aho kugira ngo wenda ze kuza kuba yakwerekezwa mu nkiko, akaba yahabwa mu by'ukuri counseling, ariko harimo ikintu bita ngo gutanga isomo ku bandi banyamakuru mu Rwanda. Nk'uko umuvugizi wa RIB abivuga ngo ubundi ngo uyu muntu mu by'ukuri yashyaga yarura iki, ngo twarebye ngo icyo yashyaga yarura ngo turangiza tugira gute turakibura. Mu yandi magambo nyine arimo kwivanga mu bitamureba. Kandi ibyo byose DC Clement akoze, yabikoze Anatori yari ari aho ngaho. Umujene yari mu Rwanda ari aho ngaho atarajya mu Bushinwa. Ahubwo akimara kubona ko DC Clement rero atawe muri yombi, ngira ngo mwarabibonye mu kiganiro cyo kwa Valens Papi, ariko Valens Papi nk'umuntu wari wageze kuri tere, inkuru ntabwo yayirekuye. Ahariho hantu haziramo n'ikibazo ngo cy'amafaranga bamwemereye, ariko bagatinda kuyamuha, inkuru mujama akagira gute akayirekura. Byatumye uwitwa DC Clement atabwa muri yombi mu buryo bukomeye cyane, hanyuma kwa Sebukwe bisiga insenda. Tuze kugendana gake gake muri no nkuru, uraza gusobanukirwa ibyihishe inyuma y'ugwitwa ngo Ndahiro Valens Papi ndetse na Magashi. Buriya Magashi nakubwiye ngo numubona ari kuvuga ujye umufata nkaho ari ikimikoro kiri gusakuza, hari umuntu uri kukivugiramo. Ko Magashi aratumwa agatumwa n'abafite ububasha, akaza bagahuragura ibyo ahuragura, nubwo samutayemo nyine usanga ibindi agenda yihimbahimbira. Ubwo diro ibirarangiye, Clement magambo yavuze mwarayumvise, ariko mu by'ukuri yari atarajya ku karubanda, ndetse agitangira kuri iriya interview nibwo haje polisi. Mbere hari daso ndetse n'irondo, nta n'umuntu we bamutaye muri yombi, no kumufunga ntabwo byari bihari. Nunareba iyo video ya Papi, bayikoze mu by'ukuri ikigo cy'amashuri bamaze kugisenya, n'abasenye bamaze kwigendera. Ahubwo Papi ahageze, akimara kuhagera, DC Clement atangiye kuvuga amagambo yavugaga, nibwo bahise bamagara polisi. Imodoka iraza, babahereza n'umwanya wo gukora inkuru yabo. Icyo kintu kwanza ubanze ucyumve neza. Polisi irahagera ije guta umuntu muri yombi, ariko barabanza baramureka inkuru yashatse gukora ngo ayirangize. Byarakundaga yuko polisi iza ikahita inabwira Valens Papi ngo siba aya mashusho wafashe yasibe.
bivuze ngo no muri ribu ariya mashusho barayashakaga, kuruta uko uwitwa Magashi we azavuga ngo izi nkuru zikorwa ngo nizo guhabwa ngo ibigarasha. Iriya nkuru ribu yarayishakaga 100% kugira ngo ijye hanze. Nimara kujya hanze, ibyo DC Clement yakoze bize ku karubanda, babone ukuntu bamunweza nk'umuntu ufite ibisekuru by'intera hamwe uziri muri Kongo. Ayo ni amagambo atari meza Magashi yatangaje, ndetse yanakomekeje umuryango wo kwa sebukwe mu buryo buhambaye cyane. Ibyo ngibyo birabaye, ngira ngo ufite mwarayibonye. Umupolisi rwose araza ari kamufura, yambaye maske, ashyiramo amasasu, amekasho kwisuri muri chamber, arangije afata imbunda ye afata mu mbarutso, afati anytime hari ahantu ubundi hari oda yuko bagomba kuza kurasa kandi bakubita mu cyico, nabyo vuga ngo barakomeretsa umuntu. DC Clement araza aho ngaho ari matatura yivamo yewe na Valence papa kawase kuki uri kwemera ruswa. Ubona ko kiriya kiganiro Valence papa yakoranye na DC Clement ntago cyari kirimo ubumuntu, hari n'ibintu yagomba kweditinga akabikuramo nk'umuntu w'inshuti ye. Ariko ibyo ngibyo papi ntabwo bagize gute, ntago yabikoze. Ari nabyo ushobora kuza kuba byamubyarira amazi nk'ibisusa. Nanjye ntago nzibagirwa Twitter y'uriya mujene yakoze ku rupfu rwa Durimbogo. Twitter yakoze ndayibuka 100% screenshot ndazifite, agatanga igano muri presidence Ndahiro Valence papi kuri case yanjye, anshinja amafuti ibintu ntazi byakozwe n'abandi bantu, umukobwa yakagira gute akanabinshinja. Ibyo ngibyo biba birabaye. DC Clement amaze kuvuga ibyo bintu avuga, hanyuma agira gute atabwa muri yombi rwose ku bintu meze nkaho wenda no mu mahoro nta kibazo. Ngira ngo n'umwarimu muri cya kigo amwirukankaho ajya kumubaza ibintu bijyanye n'amatelefoni n'amakonti y'imodoka, kubera ko imodoka ye umugore yaje kugira gute yaraje kuyicyura. Papi nawe abaragiye, ngira ngo bavuye aho ngo masaha y'umugoroba, uko inkuru batangiye kuyikora saa 9 kubera ko gusenya byari byabaye. DC Clement nta wamufunze, yari afite uburenganzira bwo kwitahira akigendera. Itangazamakuru rije binavuga yuko ngo witwa ngo Yonasi ngo ari wabwiye ngo papi ngo iyo nkuru mbabari ugenda uyikore. Yonasi umuyobozi w'umurenge wa Shabana ngo niwe wabwiye ngo papi ngo iyo nkuru ngo nta kibazo ugenda ngo yinkorere. Arangije ngo aza kuyikora, ngo ariko yahamagawe na DC Clement ngo yanze kumufata, abanza kuvugisha ngo umuyobozi w'umurenge wa Jabana aramubwira ngo ndaza kumwumvisha imwereke ko ndi Yonasi koko wanyawe. Ayo majwi abahungu bagize gute bayakinyereyeho. Uwitwa Anatoli arebye situation y'ibintu biri kubera aho ngaho n'ukuntu ngo bavuze ngo batanze ruswa, yahise agera mu rugo menye no gukaraba atarakarabye, yari afite n'ubukwe mwino minsi, ahita yikoza kuri airport afasha akadege arurira yigira mu Bushinwa. Mu gitondo kare ngira ngo nibwo amakuru yaje kuza kuba ajya hanze avuga yuko DC Clement yatawe muri yombi, cyangwa se umunyamakuru Niyigaba Clement wo mu Ruhango Igitwe kwa Babu Rwanda, abantu b'indwanyi cyane bakoresha ibintu by'amabox n'abintu byo kunegosiya, nawe yatawe muri yombi. Inkuru ya DC Clement papi yarakiyibitsa atarayirekura, ariko bivugwa yuko bamubwiye ngo iyo nkuru buretse kuyirekura, iyo nkuru wirekura hanyuma tureko uyu mujene yaza kuza kubataha. Ko nubundi biraga ko twakoze ubuvugizi twakoze nta kintu kiri buze kuza kuba cyavamo, kandi DC Clement byanze kunze we yakoze amakosa. Igihe kirekura ngo inkuru yuko DC Clement yafunzwe, ndetse n'abagodifada batangira kugenda babivuga, ari nabwo uwitwa Ndahiro Valence papi yahise adropinga icyo kiganiro, ngira ngo hari kuwa gatatu mu masaha ine z'amanywa, kandi ibintu byarabaye kuwa kabiri. Ari naho benshi bibwira yuko DC Clement yatawe muri yombi kuwa gatatu, ariko yatawe muri yombi kuwa kane, nubwo ahubwo inkuru yatinze gusohoka bitewe nuko ngo hari amafaranga bari babwiye ko baza Ndahiro Valence papi. Ayo mafaranga mu by'ukuri bagire gute ngo ntibaze kuyamuha, inkuru akayisohora. Ibyo bintu na Anatoli rwose avuga yuko yavuganye na papi, ahubwo ati iyo nkuru ya DC Clement irimo amakosa menshi, ntuze kuyirekura uze kuyihorera. Barabyumvikana, ariko umujene ngo abirengaho, arangije ngo iyo nkuru ngo arayirekura. Ngo iyo nkuru ngo yarayiherekeje niko Magashi avuga, ngo yarayiherekeje ngo mpaka ngo ayigeza
ngo kuri za radio ngo inkingi ngo za Musabyimana abita interahamwe Magashi niko bita n'abandi bose ngo kugira ngo baze kubona ngo ibyo bavuga ku Rwanda, ariko ntabwo iriya nkuru yari iri mu nyungu zabo bantu we Magashi uvuga nkuko yari mu nyungu za RIB, kuko ibyaha byose n'ibimenyetso byari byakorewe aho hantu, ibimenyetso simusiga biri mu nkuru y'uwitwa ngo Ndahiro Valens Papi yaje kuza kuba yasohora, ari naho abenshi bagenda bamushinja ubugambanyi bwo kugambanira inshuti y'amagara DC Clement wari wamwitabaje mu kibazo, ariko akagira gute akahita mutabika. Turaza kumva amwe mu majwi y'uwitwa ngo ni Magashi, nabwo ko uyu mugabo nubwo wenda samutayimu ari ikigoryi, ni ikigoryi ko ari ikigoryi ni ikigoryi, ariko no imbwa burya iyimbwa iri mu giti ujye making ashobora ko hari umuntu wayishyize muri cya giti, kuko nubundi imbwa mu bisanzwe imbwa ntago zurira. Magashi ntago ufite ubwenge bwo kuza kuba yakurikirana ibi bintu ngo aze kubimenya, ariko nubwo ari ikibwa ariko kigize gute kiremewe kiri hejuru cyane, ariko nongeye ndagapfusha rukaho kugira ngo mpfukamire imbwa ayaho namanuke kuzimu ndi umuntu w'umusaza cyane, bivuze ngo we Magashi nta munsi n'ibintu barimwe uzigira umbura ku mbuga nkoranyambaga nguhereza respect, kubera ko Magashi nirakubahaga mani, nakundaga na content za rwose nazirebaga bya danje, ariko bitewe n'ubucucu bwawe no kuza wivanga mu bintu bitakureba wese uhinduka ubusa, ndetse no kugira ngo icyo cyizere nagutakarije kizagaruke, ibyo bintu ntabwo bizigira bikunda. Icyo ngicyo wicare ugize gute, wicare ukizi. Wibuke inkuru wakoze avuga ngo nureke ngo kuza ngo gutera ngo abantu ngo isesemi ngo umugore ngo azarwara ngo paralize ngo arya DC Clement yaravuze ngo umugore wanjye ngo ashobora kuza kurwara ngo akajya muri koma. Uwitwa Magashi araza kora inkuru ishinyagurira umugore wa DC Clement, ari naho umuryango wa sebukwe wa DC Clement we yahagurutse avuga ati ngomba guhangana n'iki kibazo cy'aba bagabo. We ku giti cye atumira uwitwa Magashi. Ngira ngo iyo ugiye ku munota wa 7 amasegonda 11 nibwo uwitwa Magashi aza agafata uwitwa Valens Papi akamurimbira witaka, ndetse agatangira kugenda avugira uwitwa DC Clement. Wa wundi yazaga avuga yuko ngo afite ibisekuru by'interahamwe ngo ziri muri Kongo, ariko umuhungu yamaze gufata ubwishingizi ashaka umukobwa wo mu bantu, ndetse binamwemera ko yanakwisanga wenda nizo manza ashobora kuza wenda ko yanazitsinda. Ariko nanone buryo umuvugizi wa RIB yavuze ati umuntu aze kubera isomo abandi bantu ntago DC Clement yataha, no kuburana ngiye mbabona ari nko kwikinisha ko n'ubundi hariya rwose n'imyaka uzafungwa, abajene bamaze kuyanzura, niyo wagura nicyo bita umuhenerezo ntago watsinda. Banza wumve kunanga gahunda zestaye. None warangije aragirira ubwenge buke, ibaze kuba wakoze inkuru nk'iriya waranyona no ukayiherekeza werekana ko umuturage yarenganye, werekana rwose ko Clement yarenganye DC Clement n'ibiki byose, none mubaza uti se ibi koko wakoze wowe ntabwo ubona ko ari amakosa? DC Clement umuryango wawe ni wite cyane kuri Papi ni umugome, ariko ibi ngibi ntabwo yabikoreye ubugome kuri wowe ngo agufungishe. Sinibaza ko yigeze atekereza ko hano harimo ibyaha byagufungisha, ariko ibyaha nawe wari wabyiboneye. Kumenagura imodoka y'umutekano kuri iya se, ukubita injeniyeri, kwegeranya abaturage ngo bigaragambye. So ngira ngo mu kiganiro cyo kwa Valens Papi hari abaturage bagiye bagaragaza agahinda gakabije, bamwe bakavuga yuko ngo igihugu ngo cyabaye cy'abahigi, ndetse bakavuga ati rwose umurenge wa Jabana bawukureho kuko nta kintu maze n'ubundi umurenge wabaye w'abahigi. Abaturage ngira ngo mwarababonye. Hari n'abandi bazanaga ibintu nyine by'umujinya, bafata ibintu bibaye bagatangira kugenda bihuza na genocide, bigaragara neza ko rwose abaturage bababajwe no kubona abahungu bigishaga abana babo ku buntu iyo kigo cy'amashuri kimaze kuza kuba cyasenywa. Ariko Papi ntabwo ari umwana ku buryo nk'umunyamakuru umaze igihe cyane mu kazi w'umwuga yayoberwa mu gikuri inkuru igize ibyaha. Iriya nkuru yarimo ibintu by'ibyaha, no kuba byonyine DC Clement yemera ko yatanze ruswa y'ibihumbi 900. Ibyo bintu nabyo ukabirekura mu kiganiro cyawe, ntabwo ari ubuvugizi, kuko nta muntu muzima ufite ubwenge bwo gukora neza waza ngo yemere yuko ngo yagize gute ngo yatanze ruswa. None se ngo nzaguhamagara ngo ati ngo ino nkore ubuvugizi nemere ko nasambanyije umwana w'imyaka 10? Rwose ati uyu mwana amufashe ngo ndamusambanya
ngo naramusambanyije, ubwo se n'ubuvugizi cyangwa n'ukwishyingura uri muzima. Hanyuma DC Clement bamubajije ngo ese niki kintu wasaba ngo leta y'u Rwanda, ngo ndasaba yuko ngo bamfunga kubera ko ngo ndumva ngo mfite agahinda katazigera kanashira. Iyo nkuru koko ukagira gute? Iyo nkuru ukayirekura. Bisobanuye ngo uwitwa Ndahiro Valens Papi, iriya nkuru ntabwo yayikoze mu nyungu z'ibigarasha magashi. Iriya nkuru iri mu nyungu z'ubugenzacyaha mu Rwanda, kubera ko ibimenyetso by'ibyaha DC Clement yakoze byose bikumiye muri iriya nkuru. Haniyo mpamvu ubwo witwa Ndahiro Valens Papi ntabwo tuzi ngo ninde wamusabye gushyiraho iyo nkuru, kubera ko ba nyiri ubwite bamubwiye ngo iyo nkuru nuyishyireho, nubwo we mu itangazamakuru ibyo bintu bibazwa yarangiza akabihakana akavuga ngo DC Clement yarambeshye. Ntabwo twiye tuganira ku bintu bijyanye no kudashyiraho inkuru, ariko wakwibaza impamvu inkuru yifashe ku wa kabiri akayirekura ku wa gatatu, ibyo bintu bikagucanga. Kandi turazi ko nyine ubuvugizi ni breaking, umuntu yafunzwe ugomba kwita urekura amakuru fasta kugira ngo niba ari cyo uza kuza kubona rengera ukirengere imbere y'igihe. Ariko hagati aho ngaho uwitwa Valens Papi uze kuza kubugenda neza sana, uze kwitonda bya danje. Niba bikunda ndakubwira ngo wowe aho hantu uze kuba wakarenga, kubera yuko nuza gutabwa muri yombi abanyarwanda benshi cyane bazabihomberamo, babona yuko ngo inkuru ukora ngo ntabwo ari ukuvugira abanyarwanda, bakavuga yuko ngo ukora ngo izo nkuru z'ubuvugizi ugamije kuzihereza ngo ibigarasha. Ariko ikibazo ntabwo ari umunyamakuru uza gukora inkuru z'ibyabaye mu Rwanda bitari byiza, ahubwo ikibazo ni ba bantu bakora ibintu bibi mu Rwanda. Ko niba umunyerondo yambaye idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, yemewe na leta, nahembwa kuri salari ya leta, afite n'imodoka leta yatanze, agatinyuka agafata umugore mu by'ukuri akamukura muri kaburimbo amabere akayaca, ibyo bintu biri kubera mu Rwanda. Wenda uwo Gasipari ntabwo ari bubimenye, Jean Paul Tuyishimiye ntabwo ari buze kubimenya ko byabaye, ariko byabaye. Hanyuma Valens namara kuhagera iyo nkuru arayikora, ariko arayikora agamije neza yuko urwo rugomo rw'abayobozi babi rugomba gucika mu Rwanda, uburenganzira bw'umunyarwanda bukubahirizwa. Hanyuma na babandi bakahita baza bakabyuriraho bagakora inkuru nyine igomba kuza kuba noneho idakora ubuvugizi umuturage, ahubwo yataka u Rwanda, kubera ko nibyo biri mu nyungu zabo bwite. None se ubwo ikibazo ni Ndahiro Valens Papi ukora ya nkuru, cyangwa ikibazo ni ba wundi ukora ibintu bitari byiza? Aho niho ngiye ntangira kugenda mbona nkabona yuko nyine harimo ikibazo. Ariko abanyarwandakazi mukwiye kuba muhaguruka mukamenya kurinda ibintu byanyu bafitiye akamaro. Ntabwo bazajya baza ngo batoragura umwe umwe. Wibaze witwa Jean Paul aragiye, ndetse uko yakoraga siko agikora, byanze kunze abafite ubwoba. Kwa kugira ubwoba bw'umunyamakuru agatinda gucana itoroshi, niho umuyobozi mubi cyane aba yamaze gusahura umuturage cyane mu mwijima yamurangije. Asikovi yangira ngo nawe ari mu bantu ngo bagomba kuza kwa anytime bashobora kuza kwa kwisanga ibintu byazamwumiyeho. N'uwitwa Valens Papi narababwiye ngo muze kuza kwibaza noneho icyo gihugu cy'u Rwanda kitarimo Papi, kitarimo Sikovia, kitarimo Bankundineza Jean Paul, bose bamaze gushyirwaho iterabwoba batakibasha gukora ibyo bakoraga. Nta n'ubuze kuza gutinyuka guhagara mu mwanya Papi agize gute arimo. Nimumubona bamujyanye abenshi baratinya. Nibamara gutinya rero, ubwo izo nkuru z'ibintu bitari byiza bibera mu gihugu ntabwo zizongera kumenyekana, ariko ntabwo zizahagarara. Ariyo mpamvu nyemba babwira ngo muhaguruke mumenye abanyamakuru banyu babafitiye akamaro. Nibyo bintu byo kugenda nyine bahimbirwa kese bize kuza kwa bya bintu by'ibinsazi. Ariko rwose umunyamakuru Valens Papi ntabwo se bukwa DC Clement ntabwo uri buze kuza kwa mucika. Ntabwo uri buze kuba mucika. Umusaza yarakaye cyane, kuko agufata nkaho ari wowe muntu wabaye imbarutso yo kugira ngo umukwe we agiye muri gereza, hanyuma umukobwa we wabyaye impanga yinjire mu kangaratete. Ndetse uwitwa Magashi rwose na Gasopo yarayibonye, wumvishe yuko we yivugira ngo umuryango wa DC Clement muze kwita cyane kuri Valens Papi kubera ko niwe mugome. We yarameze nk'umuntu uri kwikura mwako kantu, ahabwa ati rwose nge DC Clement ntago mwanga cyane ko niyo ugiye muhahise. Uretse ibintu byabayeho ngo byo kugarura cano yari yabuze y'umushuti wa Magashi, DC Clement iyo cano ngo akanga kuyigarura, ndetse wikagira ikanahera burundu. Ariko sinzi niba ibyo byaza kuba bituma
uwitwa Magashi arwara inzika DC Clement ku buryo amukoraho inkuru mbi zimeze kuriya, amukoraho inkuru z'urwango, inkuru z'ubugome, ukumva ko nyine kuba umuntu bamufunze adakwiye kuba yazana icyo bita ngo namatakira ngoye. Iyo ukomeje rero ngira ngo mu kiganiro cya Magashi ya makuru nakubwiraga, ngira ngo ni ku munota wa 11 amasegonda 48, uretse banze wumve ibintu bitwa ngo Magashi ibyo bintu mu by'ukuri ahavuga. Ariyo mpamvu mbwira ngo abakunda umuntu ngo ni Ndahiro Valens Papi, mukwiye kuba mwamugira inama mu by'ukuri akareba kuntu bino bintu agomba kuza ko yagira gute yadiringa nabyo. Banza wumve kuntu gahunda ngazi imeze. Ntabwo ndi butinde rero kimwe gice cya gatatu mu bice nababwiye nazo umubare ngomba gukora kuri Papi kugeza ubwo Papi azamenya ko ntari intore y'intoragura amayogi. We civilian Kenyeji wewe konvayeri uzababaze je ntabwo nabaye konvayeri. Yego hari n'abakonvayeri nta kibazo nta nubwo suzuguye umwuga wabo, ariko I'm not konvayeri, ntabwo ndi konvayeri. Unakoreye iki gihugu ugatinyuka ku mbuga nkoranyambaga, cyo nkorera igihugu ngiye kukigukoreraho. Kandi ikintu cyo nanjye nkorera igihugu ni ukurinda igihugu, nkarinda icyayangabanya. Rero mu bihungabanya amahoro y'igihugu n'abaturage harimo n'amagambo mabi nk'ayo utangaza. Ibyo rero ugomba kubibazwa. Ikirego cyawe cyageze muri RIB, tuzabikurikirana tumenye ukuntu ugenda ukegeranya abaturage ngo bigaragambye. Abaturage imitungo ukayikura kuri nyiri imitungo. Marie Claire wamukuyeho imitungo uyishyira ku muturage watoraguye i Bugesera. Ibi byose bigiye kujya hanze. Hanyuma RMC niba umuntu akoze amakosa 2-3 mukayabona, sewe Sikovi kutigeze ukora ku nkuru ya Papi byagenze bite? Mundebere Sikovi ya inkuru ya Papi yongeye nyuma yuko umubwiye ngasiba inkuru akanga kuyisiba ahubwo akayisohora. Nyuma yaho nanone yongeye gukora ibara akarikora rero n'umunyamakuru wundi ko nta nkuru wamukozeho. So ngira ngo ahangaha amagambo ya Magashi urayumvisha, nakubwiye ngo ngo icyo nkorera igihugu ngiye kukigukoreraho, kano kanya iyo dosiye y'umuntu bita ngo ni Valens Papi iri muri RIB, iyo dosiye iracyari ibanga. Uyifite ni wabwiye Magashi ati genda utangaze gutya musirikari wanjye. Bino bintu bimeze bite? Biragana yuko ndi kubona bitubazi bose bagiye gushira amageragere. Hari n'abandi nabonye mu kanya katambutse ngo bimbarutso ya demokarasi, abanyamakuru 2 nabo ngira ngo RIB yabataye muri yombi, yamaze gutangaza yuko batawe muri yombi. Ni mu gihe hari amacano y'abantu bo hanze ya Afrika bari bamaze iminsi batangaza yuko ngo abo bantu ngo bashimuswe buri birengero. Ngira ngo ni inkuru yasohotse kugivuga ngo Nsabimana na niyo nshuti bakoreraga kuri chaîne ya YouTube imbarutso ya demokarasi batawe muri yombi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko rwataye muri yombi Nsabimana Auguste na niyo nshuti Emmanuel bakoreraga chaîne ya YouTube imbarutso ya demokarasi. Abo uko ari 2 bakurikiranweho gukwirakwiza amakuru y'ibihuha. Amakuru y'ibihuha ngira ngo aherutse kuza kuba asohoka kwino YouTube imbarutso ya demokarasi ni urupfu ngo rw'abantu bafungiye kwa Kabuga. Ngo kwa Kabuga burango hari ngo hapfira ngo abantu benshi cyane, ngira ngo n'umujene baje kuba bahereza interview ngo wahabaye yemeza neza ko ngo ahantu hapfiriye ngo hapfiramo ngo abantu benshi cyane, ngo bese mu yandi magambo ngo ni nk'imva. None wabihuza n'iby'umuntu itasomana Atanazi yatangaje avuga yuko ngo umuhungu we bamufungiye aho ngaho kwa Kabuga bakamurekura ngo ari umurambo wa Kaitapfa, ukatangira kugenda nyine wibaza ibintu byicare bitandukanye. Ariko ibyo bintu nyine ngo nibiwa ntago byabaye, ariyo mpamvu nyine bano bagabo 2 baje ko batabwa muri yombi. Umva inkuru baherutse gukora ku itariki 29 z'ukwa 4 2026, ndetse abenshi bimeza ko ariyo nkuru abo bantu baje kuza ko bazira. Umva kuntu bimeze. Umunani habamo 3 bya operasiyo kuva nje Gikondo yabo nibwo mbonye hari ubwicanyi burenze. Kwa Kabuga barimo barica abantu birenze, abantu bari kwa Kabuga kuko babayeho nabi.
babayeho nabi mu rwego rwo hejuru, babuze ubutabazi, barimo barapfiramo kubera n'indwara yari yateyemo, hapfuye abantu 50 ubu ngubu muri iyi ndwara yari yateyemo. Harimo abana bari kwapfira benshi, abandi iyo bamenye ko ubuyobozi buri buze bajya kubacumbikisha, ariko mu by'ukuri abantu barapfaga bakapakira muri shitingi umurambo uturutse kwa Kabuga. Nta muntu ukuvuga ngo nta muntu bazongera kwakira umurambo uturutse kwa Kabuga, bazajya bawujyana mu Bugesera niho basigaye bajyana imirambo. Aya makuru wenda utangaje ntabwo bufite ko yakugiraho ingaruka nayo ifite, kubera yuko hariya kwa Kabuga baramutse bamenye yuko ari njyewe nka operasiyo, kubera ko banze uramutse bamenye ko ari njye watanze aya makuru, njye nabizira, kuko nubwo nahita mpfa, nubwo napfa nta kintu biba bintwaye, kuko yenda narapfuye cyangwa se no kwiheba, ariko ndababwiza ukuri kw'Imana ndatabariza abasigaye. Aya maraso nyahaye abana 8,900 bari kwa Kabuga. Ngira ngo iyo niyo nkuru rero yatumye abo bantu babiri batabwa muri yombi. Leta y'u Rwanda nyine ibakurikiranyeho gutangaza ibihuha, ariko ngira ngo nanjye Magashi yantangaje ibihuha avuga yuko ngo ndi cyana cya mata yongera umatse, igitera hamwe kabombo cy'ikigarasha kibi cyane, araza nsiga umwanda Magashi yansize, sinzi igihe uzamviraho. Magashi nanjye mu mumfungire, dore yantangaje wa makuru y'ibihuha, makuru anyangisha rubanda, mumfungire kabisa. Biraza kuza kuba bigira gute, biraza kuza kuba biri kunyura. Reka ne kujya mu bintu byinshi cyane, ubwo update tugomba kugera tuzibahereza kuko zigomba kuza kuba zihagaze. Gusa nyine nuko ikigaragara cyo imbuga nkoranyambaga mu Rwanda bazikoresha, ugerageza wese kurya hiti, biraza kuza kuba bigira gute, biraza kuza kuba bimukoraho. Reka ngushimire wakoze subscribe kuri Bosco Empire, Imana ikumira umugisha. Ikindi utarayikanda ukaza kubona ko bikwiriye, uze kuyikanda nonaha kugira ngo tuze kuba twibanira 5 kuri 5. Ibindi njye naho utaha. Ciao ciao.